Caramba. Se ha hecho una de las partidas que gané a la tarde, jugué Suizanami. Creo que me hizo un, no sé, 15-7 o algo así, Está con bien. 18 asistencias. Está bien. Y creo que hice 3 eliminaciones dobles, una triple. O sea, bastante fuerte el carrito. Hay que mirar luego en el Smite Guru con qué clase de gente nos está metiendo cuando jugamos tú y yo juntos. O sea, que tienen que ser de bronce 5 o una cosa de estilo, si no, no me lo explico. O primeiro já foi. Empezamos bien. Precisamente menos. Joder. Mataram você. Como este Sejano, ¿no? Retreat! We will rectify this. Awaits you. Cancel that. Mataram inimigo. Time for real. Fire. Falling back. Okay. Bueno, apruebo a mi super, ¿eh? Ok. Você matou inimigo. Be careful, right? Falling back. Attack.
Um inimigo foi morto. Mataram um aliado. ¿Sabes quién es el support del otro equipo? O malo de antes. El que acabamos de bloquear. XD. Justo, se ha quedado quieto esperando a que lo matara. XD. Y he dicho, ¿quién será este tío? ¿De qué me suena? Derecha. Be careful. Your middle tower is under attack. Be careful. Joder, macho. Te mataram. Estás a full, ¿eh? Te tiene Pesado, contento el Han. Falling back. Be careful. Okay. Be right back. Be careful left. I will cut you down. Your time has come. Enemy missing right. Be careful. Your middle tower is under attack. Joder, macho. Tío, de verdad, ¿cómo estás? Você morreu. Mataram um inimigo. Um inimigo foi morto. Your right tower is under attack. Burn them. Falling back. Be careful right. Okay. I will cut you down. On my way. Your left tower is under attack. Enemy missing. Enemy missing middle. Bear your souls to me. With this, I will see the living. Careful middle. Enemy missing right. Be careful. Enemy spotted. Ignite. Be right back. Attack. Joder, macho. How can this be? Você foi morto. Ignite. Your left tower is under attack.
já era. Dois na sequência. Enemy missing. Your right tower is under attack. Retreat. Retreat. Mataram um inimigo. It's you. Death's grip grows. Bueno, de momento voy bien. Y tú estás remontando ya, ¿no? Que vas 3-4. Supongo. Okay. Be careful. Está allí. Ahora sí. Be careful. Joder, macho. Eso acabo de verlo, ¿eh? Se me acabó a ulti. ¿Qué quieres que haga? Pero bueno. Retreat. Vale, pensé que es que habías apuntado mal. No, que se me acabó a ulti. Entonces ahí poco tienes que hacer. Be careful. I will cut your life string. Retreat. Spare your souls to me. Enemy missing Be right. careful. Death Your left is tower always is under attack. watching. Vai, cógeme a mí, macho, tío, de verdad. How can this be? Você já era. Morreu. Hostia, que bien. Okay. ¿Qué? Your middle tower is Nada, under que vienen para aquí los dos. La Neza y la Izana. Mira, mira. Your middle tower has been destroyed. To me. Okay. We need wards. Be careful, right? Okay. Your middle tower is under attack. Your left tower is under attack. I will cut you down. De verdad, Um inimigo foi morto. Onda de matança. Your middle tower is under attack. Bear your souls to me. Enemy missing right. Retreat. Enemy spotted.
Retreat! Muito bem, menos um inimigo. Por ahí no hace falta ayuda, ¿no? De momento no. Yo estoy tranquilo. Your right tower is under attack. Enemy missing right. ¿Qué dice? Si tienes ulti y quieres atacar, avísame para cegarlos. Que así no te ven venir. Ok. Your team has destroyed a right enemy tower. Enemy missing. ¿Eh? Gang. Even the immortals shall fear death now. Enemy I missing. cut you down. Your left tower is under attack. Be careful, let's save yourself. Mataram inimigo. Enemy missing right. Your souls to me. Es que malo es. Inimigo foi Vale, morto. bien, asistencia. Attack. Enemy missing middle. Retreat! ¿Crees que tiraré la torre? No sé. No estoy bueno. Sí, sí, a tiro. Onda de matança. Ese tío también está. Destroyed a left enemy. Mataram inimigo. To do. No, está. Terrain. Your right tower is under attack. Bear your souls to me. Death, I will cut you down. Enemy spotted. Your left tower is under attack. Not a safe sense. Enemy ultimate down. Onda de matança. Eliminação dupla. Your team has destroyed a middle enemy tower.
matança. Retreat. Even the immortals shall fear death now. Bear your souls to me. Massacre. Um inimigo foi morto. Segunda eliminação. Sequência interrompida. Cut you down. Sorry. Time has come. Massacre. Destroy the left enemy tower. Death's grip is stronger. Come to cut fire giant. On my way. Bear your souls to me. Yes. Cancel that. Joder, tío, pues nada. Okay. Be right back. Retreat. Retreat, attack, retreat. ¿Dónde está la capulla esta? Coitado do inimigo que cruzou seu caminho. No sé. Vamos a gankear a derecha. Your right tower is under attack. Your right tower has been destroyed. Espéralo, voy a atacarle. Está aquí, ya está. Me refería a Hanna, pero bueno. Bear your souls to me. Onda de matança. No está ya. No sé, se fue a uno de vida, pero se tiró la última. Eliminação. Muy buena. Es que V Shoko. Que parpadeaba, ¿no? Sí. Golfiore era pa' qué, tío. Bueno, da igual, pues se hace. Cut you Voy a down. hacer fire, pero bueno. Even the immortals shall fear death now. Mataram um inimigo. To me. Um inimigo foi morto. Time has come. Bear your souls to me. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix. Be careful. Okay. Mataram um inimigo.
Your team has destroyed Retreat. a left enemy Attack Fire Phoenix. Giant. Attack Fire Giant. Okay. Great. Ah, ya está. Qué gusto cuando le trolean al otro equipo, ¿eh? Pois sí, é verdad, porque o Super non o vin unha sola vez. En plan, non fixo nada en toda a partida. Sí, morir. Cortar o cuchán. Bueno, pues... ¿Qué es Suerte. otro? Nada.